It's me a famous Kusenshra. Or he not Sansi, or Papa, Memo Aquaba. Yeah, no, mamma. If you are the woman, you feel Lapia with a hot pepper, sheto. And yes, some and I had to try your veggie seed, dear Gusso, vegetables, and yes, some Jenna, Jenny, and yes, some carrots. Away so near the aproni. I guess you are so a man Haji a bankuno. So be a tilapia. Adama, only be ni jollof. I'm a man jollof. And then so dear, Emmanuel na besra into okwa mema na ne banku ni bi ene ne tilapia no onko sonhwe na onko sonhwe no se hagia special local foods no yemfa ya no nka ne keke e wo Sompa FM ha na ye kan ye nim de ye ka ono akra na befre ya ka kire ampa na yemfa konya iso na yemfa nto manfo anim se Mọ́borọ Asem ye obi asem enimeko a ebo ye chidom ye secure sanitary parts enti oba wa hotoso obaba wonim se oba de bosumi so na wunya menopause dia se obetu kwan yo ai obetwa pokoko no ai betwa pokoko no na wo twa no watwa ni ye watwa na hotoso e manke kan wan kan ho ana se fi bia me dole ana se mo bia da me foforo after say wabu watwa pokoko na he mo hyehyw debi ni nyina wo hia secure e secure sanitary parts secure wo ho ena wonni made ba ko he ne wo secure ho ye me fe ne say e proudly made in Ghana. Sure. Yeah, the state of the art technology. This is our own. It's not no krana make kawa ha say. Se mampanyi si obecha sanitary pass ama Ghana for. Any kwanse wo twa secure ja esese wo koto secure sanitary parts if someone omatete so dada na or the check students no if so wo be feel secure say you heavy flow na say you light flow ne nyina e wo ho na me ami che wo bi mpo ai ena de be ma na be sran na nko your bank me che ne bi eni ababre permission secure for abre me bi say me mfa nche ndi wo de mienu bi da wa that's it kama pa eni am secured. How you secure? I am a fia nyina obi aye secured. Etu betimi akasa yi. Enti secure sanitary pad e shemu makoma kudumie ne 12 packs. Enti emfa wo ne wakwantuo ne tenten. Obetimi aksa no panu mre. Enye de wo de bonso a wo da ade enche na ba ko da ba bi na ba ko so da ba bi. Da bi we de etaremu kama. Na wo hwe san pel cotton na esem no a e absorb bibia na abo ne twan to say gel no. Eti wo kra wo hu. Wan sha wa nru fia wo hu se wabu nsa. E secure Enti with secure sanitary pass, ladies, we are secured. Enti they say they are bed just so. It would do shops would do busawate. Would do hours me pacho me pay would do supermarket be as me pay secure sanitary pass. Or case only be a coffee bi. Go one coffee bi and one me payment to he. Obi o horse we say so you come up when you come there be the one with the minimum is secure. Aye. Eti wo leading shops ni supermarket ni corner shops ni malls ni online shops no e bi wo ho na onso wanya wo de enti secure sanitary pass there. Ladies, we are secure. Nebuano so efo. Eye kama papa. Opese utubi tonso so abenya sika wo. Mo enya san no obi ebusa. Yete oso. Nebuano da form that ani asate oso. Kama. Obi anfo na ni nkyere ho. Jeremiah ka cha admin so mfa ba akoma me na me fa nkyere. Discuss wo ma bi na me fa nkyere. Akobo bi ho se na me ni adwuma ye. Ko kakra bi ekita wo bia no. Benya bi. Na wakofa bi na wo de nam dwom. Mako na wo yiyi. Na so mpa so go hu da radio obi ate. Eti wo kofa bi kra pa betimi abare me ton bi onti na ya me mo me di ma me ni abo ama ni ye advert ama eti secure sanitary parts. Ladies, we are secured. Yes. Now papa ye de ma de abai ma emfa mema de kakra mra ye ma ne mema nyina de but prostate de didn't say ye mema and ye omo problem prostate in men na endpoint homeopathy clinic what am say Queen Elizabeth wonya na baby crow e wo England no na homeopathy no didi juma ono ne medicine na ye homeopathy na homeopathy na Ghana ha de obi anim say wo mo nim mu adwuma pa ye endpoint homeopathy na dro wonya bi wa bontento this wo inside I woni inside da bi wonya bi wo baby a doctor de boatin se men kan kire wo say e ma ne mema mo se mo ware na wo mante wo tete sasai wo bra endpoint homeopathy clinic anansa be ma no obe etu kwan yesi bibi e free bibi premature ejaculation one wo free hin oba na obetwintwa amane me tin kakraka me se wo de ma me tu pe ma me secure no na koma ohine yire fa ba ko eni kuta me we ni so pa o shekala no mo na ehwe me de ma me tu fa ba ko baka na me maso me enu sanche e bi sisa ma ko we ni so we secure enie so fa kama ehemu 12 wo se man kan show say
made in Ghana product okra wo yini o mo the state of the art technology and o mo de ye enti na da bia ye ka say ye promote made in Ghana products but ye promote the quality ones sure na quality one ebi ne kuta me secured secure sanitary parts ehemu dumienu a o manfo di ho adanse eti ene kuta me fefe Jeremiah free manim na pe ba bi tina na me pese etwama me Mr David chama me na madvet no ya wo de ahye mama me se me show e de akire eti wo betwa endpoint na finfinfin no de ba be hye ho mama obetimi aye se adwuma na mama eti oba paso ho o se de secure sanitary pass ne city when sani city na ma ko menya ba ko bi da sam pese me pejama ama said is na enye de wo de bo ade e be kire na pardon no amwa Debbie aye hwia hye baby na so da baby ni bia we say ni de tretre ne ntaba no so etimi katakata baby a fine enye no enti secure sanitary pad de won say sompa de so ade mu a na chese ade papa nko ade so say ye de sompa ne ba eti se so ade mu a say ye yi e wasa ye kama na sompa platform ne ye friend blessing platform sure blessing platform chese say wo ton ade wo so a ye to enye platform bia na betima ya advertise ya to ebi wo wa ye cares platform Debbie Mr. Secure sanitary pass no say wo de ton ade wo mama di we be ma pam no de ko cha ne wife enti we no so we ha wo ton ade ayeto obokura na okoton ade enso ayeto se ma hu twa enti secure sanitary pass no David Chane kama mama me na da ekuta mi na oba panso su kuta wo de enti ye kanfo de mama na no Mother's Day nkofo package ye e de ekoche ene ye de to mampanyini so anim se wo se obecha sanitary pass na secure nka ho ayempe sure wonkoto we na on promote made in Ghana product na emfa we nche na ma oman ni nyina e se we Ghana fo na oman employ wo mo ene wo mo ye adwuma no eti se ye koto free wo mo nche na de man kwada na rate ne kro ready o mateso eti se o sa edisika ko hyem dia na say ye fa more youth na won mu ni adwuma ye no amoma nya adwuma eti sompa ye tomade ayeto eti na ye ka che o say wo dwadie ho promotion fa ba bia o manyira kwan fa bra sompa ye na ye ka kire wa nkrofo beti o mo maka ni na wo mu di yachi enti misrew e ya abomoden a say sikim pacho apam mama dedicate be di na me fam de ma ona de a che wife your friend say Mama Esther enti Mama Esther wo say ya man secure sanitary part onye na bosume so a ono onye nu menopause enti no na onfa we nsiesie no kama na bibia nko ye enti ya na wada na sonso ama ya adwuma pa wo ye adwuma pa ye ni adwuma da se pa enti ohine ire endpoint homeopathy clinic na medru so yi enche meni ore imanu atena se na mema ne banko di ntima ne ngore meni ne bebo nkomo o ye visually impaired but mema na hajia banko ne tilapia di kama pa na ode akọ mema na hajia na ode kwa obedi adansi ono abekanfo enti obapa prostate in men there endpoint homeopathy clinic and infertility instead na make say e man mema mo pa wo na wo bre wo tepentem kwa Mr. Obra endpoint homeopathy clinic and am say the word premature ejaculation sa prophet 10 eji aniji aboso pebia tie e wa ware asese de eji aniji aboso ohina ire say ye nyina ye tu kwan kokumase woso udru nsa wo ma be ma ne si wasi eti oba na onye dey na nsa wam kra bi dru kwashi ma kra ni akoja okwe ai na wo si no nsa wam oba na nye dey ono fa hin yem petrol kan da bi ye pede ye nyina ye bedru pepepe ekwan ne nwa ekwan bi wo na no dofo etwa e ma mo bo mo chenta ma ne ye mo ye ne ma bebre bibia timisi eti premature ejaculation de ye mpa bi atie anase bia wo ho anase ananse ne namomu sitoro bia na ye stroke na ebe okoko na mudi untrim ohunam itwetwe na meti hihime ni ade meti hihime ne pa choko endpoint homeopathy clinic kidney issues any liver issues ina na wonim ye free baby spintus road ye free shell signboard okay ye abronu bidin enye filling station ye bronu bidin na wudro na ubusa endpoint akoda kora be kirewo it is spintus no nkropate ba ko ho na tema community 22 ko wona so hotel wo ben wo ho na kumase so angel educational complex no ahenema kokoben na wo be hu no eti bomodi yanse endpoint homeopathy clinic woni ne be ye adwuma Fred Dr. Du Bonten ne dom wo 0244867068 0244867068 ye biem 0244
027-867068 and 027-4234-321. 027-4234-321. TBM 027-4234-321. Na with them. Endpoint homeopathy clinic. Ya someone kasa. Aye dear. Juma papa. Ebra so die come catch me man say. Woman frequent. Woman swallow. Yet woman call endpoint. And no ya kire wo kwan no. Say woman call a premature ejaculation. Woman call her. Na yenye hu na ni GM fie obehu ayi adofo bi na we yakana mu asiso anopa wo sole a sunshine time it I was one bright na wonim se ohene ire nya oba bia ne so na pa wo todwumo ai se wo so oba bi pra na wo todwumo busa se sinunti SSM dawase wa kwani ne ekwan odi mi twa na adwono na ni agye abroso wa ye sinunti SSM dawase wa ejuma no akoyie enyum tuo di echi ibi akoyie and endpoint homeopathy and hajia nso de yedi kankan hajia de hajia local hajia special local food de obi edi ho danse Lester Ghana Limited ya toothpaste de chiese and then a brush na bristles ne intutu eti you obi besie Lester Ghana Limited ya toothpaste ne brush no why se kokromotu san ho bopo enye ma wo se na wase no mo mpaye ma ebra wo de ya toothpaste ne brush na wo pie ya ne ate wonka sanso na ya asefo aye wonum toothpaste ne brush no why se prekese jamadu wo sere wo confidence egunti no agwaso ya me se tora bi na wo sere ye gira ho ane ye so ye sere na obi se akosia sere kakra ma me na wo sere no kwenti won se wo use ya toothpaste ne brush na wo ti akokodro na sere wo ti akokodro na sere wo kisi wo akokodro wo se wo ma me gesi kura wa sere o etoda bi na wo mu se na sam no nkomo no oni ebedi ne yare ho ba wo ti me sere no wa sere I sere no so dia ya na men kura sha eye contagious sure so do hina yire kashi no kura na ebe de no Marco eto bi anko pe bi wa adwama so ai bi wa ho ni adwuma ya yesi ye de ye boa no kure teku ana asempo ekita wo no enya afa na me pe store na me pe we fakofa kakra bi a wo so tiatia na botoa ba wo so animra wo so no we so ya ye to enne no ana ekọ na Marco ye ka kire wo bi a wo tie se dwumadie bi a wo ye kunani ba wo ye kunani ba ma bi a wa worry animu no wanya haw ewo mu anase bi mpo a wonua no mu ankasa no edi wani ti se prewa ebi wo ho abusua ayuba akode ahya wonsam bra na bi wo wonsam no wo fefefefefe no afa na wo hwe abusua wo hwe na afofo edru bra wo hwe ase ne sen ena omo de ofemu eto da bi apambese ablabo no abo puto wa wotimi wo se wo chinchia bre efiri o mofra se wa bre saa te se de mi a afa na made mi hui mesra me de da ko meka me story wo fi ase ma what ma se wasa wo ba beka ye de encourage afoforo ye de inspire afoforo ama wonom mo fi sa ablabo no asidi ama wonom no o ma hu se da bi achia mu ye esabebo nyina de se we etimi fa we mu nyina wo haw ne abebre se we mu nyina na wasa sorry dia ene me so metimi abọ me ho so enu nti ye se bra na beka wa asem why obi bono pe bone fefre e de afiri wa ya emfa yes wo de fa eye Sompa Mọborọ Asem edwumadie so a bibia betale ama mo asomdwe nso wasai afa kitabia no nte no bomodia na free production line si de hia wo bia na pese one ye che no na watimi aka 0509 438 463 0509 438 463 Meka de chat was 0509 438 463 na Mọborọ Asem obi asem yetimi aboma de dwumadie wa bla efa Sompa 106.5 FM Accra na atwa ne ho ewo nkranza Sompa 90.7 sanso so na tachiman Sompa 106.1 FM Takwa Sompa 101.1 FM Takra de Sompa 103.3 FM and Adoma Sompa 101.3 Sabaya Adafo Radio Paris France one so somuno na etimi aboa mu ya setenem no bibia Akosua Jojo Akosua nhira e de ye betu ene
de wo ho no esafata sa wo di adwa na wo yi takra e wo som na wotimi tie be betimi aboa wa brabo ma me akọ obapa me da sipi Mọ́borọ Asem ye obi asem sade ohene yire waka na kama fefefe de ohene yire kasa de demufua na ye fia ha de obi a woni unique voice o ohene yire kasa wutimi say yes obesima na e kasa no Akosua je wakode e kasa obesima na e kono abake ye de adwa no oba pa mu nyina so be kasa Akosua gonso kasa ye nyina so obi a ye unique obi adanso wontimi nyete se ohene yire da wontimi nyete se Akosua go Aboagye da enne no nyame aye no sonko wontimi nyete se Akosua je wakode da wontimi nyete se oba pa na sa adwa da obi a wo ne uniqueness sa uniqueness ne yaka ne nyina bom ne ye frɛ no sompa eti ye nyina aye som wo man no mikunu de emamienu ne wo fia ha omokase ye boye ne depaja sa amamienu no wate wo mokasa pa osi Akosua je wakode ye boaten eno hene yere abrewatia oni mokasa ho agro nam se enzame de menka ho nyesa ezame menene wate anti wate menene wa for over 2 decades wate menene anti no wa normalizing no and say here so sadu di baba for him what for black we nim go it won't share why abere wati awoti wasi ohine ire oba no adult children no the kasa yemi do oni Akosua je wa kodi aboate no oni Sompa de wotie pa wa gia tumja oti baby eno an wotie oh yes no onukra na beka obekorete na me show social media no kono ka miss ena na some sound ne ma wana na se ye kire se ye tie pa ase na emu ye chuchuchuchu kakra ena se na emu nye de there's a Mr. Aboagye na kasa home producer our jaja home producer Sompa 106.5 FM de so de ye de nkabo mu na ye adwuma wo ha ye de odo na ye adwuma wo ha ye de ahofama na adwuma den ene ye de te ha e ma wo ha nyina akwadwofo ba kokura nim efia fo ma akwadwofo ba kokura nim no wonder me se wo de omunyai me mo discuss eba tutu kakra na mama sanitary pad nya hwe ya bibi pa hwe amene ba ko be ka ho wate ne bo no kra nya bo wa secure me de ba ko be ka amene ba ko be ka ho pa ya dase eti we de papa mami nkoi na me nkoma yewura wa besra yen me nkoma no akwaba Emmanuel Kwafo memo akwaba o achoye na ma o ka se de papa na ho te sei pacho nyame odo me ho ye ena wutuntum so ofe ndase ima wonya mfie sei pacho menya 39 years na se wo 40 years pacho you don't look like it won se obi a wo hwe ho ye pa o nyame nso ahyira wo amen ede nyame ase we de ima wo free he pacho mi fi Ashoma Estate na buy okay but krobe so na wo free we die ni teacher mountain mi fi like we die ni we kuapimuni we kuapimuni okay but what teacher mante akona na wote but say we so wote Ashoma Estate here ya oh okay all right na waware ni ba cha da wo oba ba cha da and two sis wo ngare da ni ba cha da na wo sis so wo ngoda ni ba cha da wow na wo ne oba bia na eti da oh me ni bi date pen sa ada na ada no wangware o mama oba na ade no ba no wosre o because what date no ada share mama uni aketua no wosre na de o ka se bia o brother sebio o yare kakra wo nani anaso o visually impaired anaso bia nani efra kakra ni ntino ka se bia oba mpeno ana na sabre no nya mfie se o first girlfriend oh no mo be 21 more sa ho na eden na se minim se woni efra meboa eden na wo hu se oba we na ope oh that one you na mani fry na woni fry ho eti we de mama me komasam no so ye nhase ye wo no na woni efra me ba cha da bi ene e ba ne se na woni fry me ba cha man da mi chia tie fo nyina na mi chia producer nso me fre na oji me so aw amande ma be duru ase
ma won so metia o na metia o pizza fam ai fidadem ya ze ho ye frɛ ho fidadem ma be dase wes be dase ne tuen se 2011 na me tipoko ase nti na me kita ka ye juma ko asamanka se kede na de ade te bedu baby no edu nwe be 5 o'clock na yese se ne obo asi mani zo no nti aba na sa na o se men ko hospital ti me ko yo mo se yekuro no mama me duro sa na ko but amu yese bi won ze bia no o se me ko check up edu so na me ko so the demo euro 2012 na say we no left one abe ko off kra ti me ko no mo say sa dia me ko twa scan mra no mo hwe se omo ye hu bibia ebeyi me ko twa ye me ko twa de ko ye no nipa no twa ma no ka tire me se me ko a omo yi a ebeyi inde ma minya jide bi se bia me ko a ebeyi ti me ko ye me ko du ye no na doctor no so hwem nso yo broni Sompa FM no kire me se nya dia ebeyi adwuma bio cause me ni left ni dia asai ti awon dia mi su wo papa ti awon na mi kire mo se ene me sero mo hwe right one mo se na ebe ya enkoka no ene so me diso aka just a month euro 2013 mo no ene so back off sabre no nyam fie sei sabre say be na 26 27 enti obi a wo kaka meboa pachai na wo di ye adwuma ba ma wo di ho so wo ba obra afedru no mra na se woni na bobi esiso na no ukwa ni ama woduro pachai ukwa hospital ye ko scan ye cha ba ko left one na bokum ye cha ni mienu nyina na ko ye te me de ko no mo chem se left one de enye adwuma bi bonkum ne nya adwuma bi eja na wo kan e ma wo sui because one na nyino mo se so me ngo na me ko ho ngwa na ko ye ko hospital na me ngo nsu ye wo papa wo besu wan na de wo ba fie but anya bia na right no so de na ye ende na ye nti wo ka che mo se nko mo nhama wo se de be ya ban mommy se na be ya feti no nti ebi wo ze bia me ko ebi wo ze bia me ko so aka just a month euro 2013 no so be ko off cra enya minim hawa esi ye wo bra right one no so anase woni bon ni fa no so efrae no se na ye emra be ka we no ngo ano ni fa no ngo ano e ho wa na ye me ya menim Akosua no ngasa etumi ye me ya sa na me san ko etumi ko mo madura me neguso ana ya den na adwome kakran nti obo be ye nwumri be 6 o'clock bo se mi hu lighter me hu se twawle mo bi sa no ti awona me ko hospital na me chose we so se na me hu ni ti o mo madura so stala enti ebra left one no bonkum woni bonkum ni fraye no aw ka che won se wo sre wo mo hwe se be ye ni fa ni me fra no mo ma woduro ma de gu ni fa no so mo ma maduro me ko bi wiki bia eduro mo se sama me Sompa FM bia mo se san eduro ma me so enti mi amwa omutimi ma hu die enti ama woni na fra no ebi a doctor for chiro se bia yare we anasa yare we na ma woni fra no chire na me ko kesi mpa eye 2016 mo ko se ba ne sa no mo se no so enti mi adwuma bi enti na me ko ba bia bi enti na fie nko na me wo enti 2016 na wo ma bi enti 2014 2015 mani we na no so ase no wo hwa wo za ase kom kakra ase kom kakra ba we ni we ni mu na we na kom we na fry no e sound the force e pie enti wo hwa me agon za live da me ase e ma me ha e be bie ye na mani we na be to me ha ase wo da sorry net sa na asase dabi na ya me ya ye wo ya e hunu ade o nso ye me ya te ye me ya nyina na for so pie na for so pie nte esa na nsuo na maso mu nyina nti ma mi bi na mi hia no no so mi wotete haban
no boy me na meni na den ambehye mu no anti chese woni ne die chese epie kura epie beto me ha ena ma me ha bi obi wa pump wo mama so no ena wo mama wo adura bibidura na fe ma woni ne sa call back anti na say ena ma akohye mu kakra anti na ma woni we ni kom but we no hu se we ni wo anti say ama woni no ba ko so sen ba ko kakra ambre yan so mo keto obebre it is a say no unhuna de kura na say uhun bibi kakra they say de unhun de kura say bono say ayim tum we kura de kura ena we say say me unhan kakra so me hu hwe eti me no ti aye bon komo unhu me I say light ya say han kakra na I but me hu hwe wa hakra me hu obia wa ha hu obia aye esum kabi ebra eba ne saa no na o maame no papa te ase me papa de o fi mu ntem me papa fi mu na 14 years na papa fi mu na me maame na me ni omote no kwan o de me afa so be si enen ndi me ni me nya me pe wa o maame Sompa FM te du anu bisa se ono na de me ba ya na se me maame bi o be foforo ebra no woni mfraye no no hawo ana no tete me ko ho me de ka ko ma to nyama no de bibia ko ma no bibi kura be wusuemu kura me no be din kan fra me first ansa na me sister no nyina ya den ne ma no to so sai me to so me ensa enti ebra woni fraye no ena afedie na ohun se ne babie mu anansa sai ade bi so osa ye kura se me ko hospital bi wo Emmanuel ha clinic me ne no ne me sister na me di na chi no ya koina doctor ne hwe me ni ma me no that time na fe na we ni de abeda so kura ha start to call from getting ki doctor ne hwe no si ohun ade kro ko so mo de machine to me ni so na omu hu me ni round one black na kura no omu ehu into mu hu ade kro na me ma bi za doctor ni se ono de o si koko na ye tie Sompa o doctor ni bu fuye as no mami de na o kan ye wa ha no ye ni mkoko ana wona abeka se koko na ye ba ne ni enti o no doctor ne kire se eni woni de enyiji enti no o tro edu o mma ya duru bi se mennom na se mennom na se boa me a me hu san bi o ma mfa box no nko na me nko to bi se me bennom we me hu se meni we na nka yokusu no mo se na nka mu biebi kakra afi mo no ma edu ewie me fa box se fa me ma na ta box na ko to atwi box no mo ka sa wonno mu a na se hu se improvement kakra ba fa ko ne sa ko to bie mu no no afi de box yi wo hwehwa o ma me atama to atwi me bisa no so wato atwi na da ye ka kire ne se ye ka kire wo se wo ma no ngo ho se de be ya wonno mu de be ba no beto wante ana otie pa te me frame me sister penny na me ne ko me bo na mane no e mo ne ma me kura be ye ntokwa kura wo za ade no ya so ni problem ye izo what bre enti still na now da so te wo ma me ne nchen me wo ne nchen that time na down na wo mo si single mpena me ne da dan ni mu Sompa FM enti afi ye ku ni mu kakra 2014 asian na kura fia kura wote kura so fa so pa ni den wo fia no de mi sunye say mami ade na ukasa boni ben pa na me dia yo anja o yesa ade me ni mfare me na me ma me ho ana o say ai me na me wo na me ni mu yale haw na me so wo na wo me ni mu yale ha me ade no we njimi ansam yale fitem na me ba ade dada eni do ne mi na ja me twa asem ko fe ko tana ye ti 2016 yeko na me yeso ni esi bia no me fa na sa ma ye din ma ya den atena ho din enti June July ni mo 2016 wo za sa ta mo sunu gugu kakra enti se ni ayo ye no e fie bi woni mo enti anu ma ye kakra kakra ma kotana sa fie ni mo na boys ni so me ni mo bon ko mo na me wura fi o hawo me hawo kakra aw o hu se me ni mo bon ko mo so se an imiti fia me ni mo ngomo me kwa bon ten dia me ni bon te fo bon ko mo na ma ye din
nti nyire bi tumi kɔtena fie hɔ ne yɛbɔ nkɔmmɔ bɛyɛ nwunu bɛyɛ 11 12 ansa ne yɛakɔda nti mekɔdu yi a wɔlɔko dan no mabɔ pon yi mu saa ma menam bie ɛhɔ na meyɛ kakrakra mekɔfrɛ sisters mmienu mi sɛ ɔmo mmra because ayɛ biribi na meka ɔmo sɛ mena meyɛ dɛn meha adwen ba ɔma mehwɛ ɔmo ba bɛbɔ pon no ma menam bie ɛna ɔmo kɔfrɛ me makyi ba ne baeɛ makyi ba no bɛbɔ pon no mu saa ansa na ma mene yɛ dɛn obie pon no ɔsɛ adɛn ɔsan mimi sɛ menum aduro wano aduro ma me sɛ menom sɛ menom deɛ a ɛna mekɔpɛ baabi na menkɔyɛ dɛn menkɔda na ɔno aduro ma wo sɛ nom sɛ ɔno sɛ koko na me sɛ menom ɛnyɛ koko aduro nti menom sɛ ɔni ɛden kakra the fact is mama ne nua ketewa ne sere the fact is mani ɛfra no kyerɛ sɛ me nua yɛ ɔte sɛ ɔnimi ma me no ɛme sɛ menom ɛna sɛ wɔnom nti na sɛ nti oyi me to abɔnten nsuo tɔ na mede abala ne pɔɔkye no mu nso nsuo tɔ no ahwe a ɛhwe gu pɔɔkye no mu na mede kotokuo mmienu na mede ato hɔ na mada so meda hɔ saa bɛyɛ 3 days ansa na nkɔfoɔ bɛka kyerɛ no na deɛ no ɔngyae ansa na agya meyɛ kom na mesa nkɔhyɛ dan no mu sɛ me a metu a mentumi yɛ hwee no woyɛ fantedɔkono no nyinaa kyi me na mebɔ de ma wo me na mebɔ dɔkono no wotumi bɔ mebɔ w'ani ɛfrɛ nyina tumi de bɔ dɔkono no wow mebɔ dɔkono de ma ma me mewie a mea magyina dadesɛn ho na mahyehyɛ no nyinaa wɔ mu mewie a makata so ama no na ɔno de gyaa bɛyɛ dɛn abɛhyehyɛ ase ɛbɔ ahomakye bɛyɛ 2 a mea mɛsan sɔre bɔkɔɔ na makɔtu dɔkono no nyinaa gu adeɛ mu kɔɔ so dɔkono ɛbɛba kra ase ɛtu wie a mea mɛsan tena ase na masan hyehyɛ no wɔrɔ bam ansa na ɛde afa kaa de ayɛ dɛn aba na adeɛ koraa akyi koraa na dɔkono baako koraa mea mabrɛ sei na medi baako koraa yɛ problem wonim sɛ ɔmo a sɛbi ɔmo ani afiri ɔmo aba show no sɛ ɛna ɛmɛ nwanwa sɛ ɔmo a ɔhene yere ɔmo atimi yɛ nneɛma bi me badwene saa deɛ no wa ɔmo timi yɛ nneɛma bi ma wotimi hu sɛ wofra na ɛba ne sɛ no otimi yɛ sɛ wobɔhu obi a nani afira na wotimi bɔ dɔkono hyehyɛ dɔkono de rubber kata so hyehyɛ no rubber mu mo timi de kɔfo ka ai ngubo sɛ obi aba wɔ sɛ ɔno atimi sɔre wɔ kodware obi ani fra a wotimi fo aka every ni krom be pie watermelon street ya yanko na mo me ko be pia me nko a onko na wokɔ ne yo po me ba mpo na me frɛ ma da Ibrahim so mejamia kan anka me nko na me ba bai wo unia na ya bi oye me machi ba oba no ne tini nua no wa chiri ba ne ba no anani ni machi ba no oba no ne mi fa se ne yere no ni nua no we nti mi fa se ma konta no ne se wa konta okay yo Matias to no na yo so mu kakra so mu kakra e dey say wa utimi dware utimi e bibia mi am utimi dware utimi e bibia but sisia no me ma mi won me fi ne njan because atete no na no odin e di ufiri ma me ho na wo ba he e ho na me won njan wo ha ma wenti no te dan bia me wo mu sisia but estate ya ndi me sister me ba ne ho okay oni ni ko estate ya se nje wo ma no abesra wo kakra okay eti uda so ba bia wo ne wo ma me wo na but oni ni dan ba kum David what me fi ni njan kura afri ni njan kura be 4 years ni wow na ya wo ba hwehwe o me ni ben okay me ni ben ono ani na me so me ni ye ben sesei ujidi se wo betimi aye adwuma Sompa FM. Si ade ye mi hu adwuma pa obeye ko se si ano dan ya me dem hu dan na me dem na ma ya yo ho se mi ana mi ma duan yo ko me nidi o ma me ho ko so binia obe kasa e bram penfo no sa enti wan kasa wutimi ye waduane man kasa me yem bebia enti se bia me hia nsu na de na brai na oboa eti na mi busa se ada ni frame bi baha ni di nkomo na utimi se utimi ye adwuma na me kwa mi busa se na obi a woni afra de de enti na utimi ye adwuma enti na mi busa se adwuma bi wo wo gidi se obetimi aye si ade ko se si ano me dabre mu ni hia me ko se na dan ne se tie me di agoro e be gu me so asoro ni nyina anye ina dan no se no te dan enti ne suru to na hwego ho ne ho
It's baby I do Tibet no eno ne hia. Ya me ne medidi mo hia me papa was me bre. Bra bra bono Matthias say because the enti anami busa sa ne say yes say ubeyi fish free so ma mo obi no. Na da bi obeba won beje fish na mo na mo wo che ne kwan fa so yi fish a. Na watimi ayi ne da fi say wo hu de obetimi aye I best sustain wa wontimi nya obi obeka se da bia abedi ebi na wo de be ma wo bosumi ebe wo de be ma wo be bedroom be pick up friend na wo mfa edi se de na wo watimi abo ho so na wotimi dware timi ye ne ma no ese se wotimi dwene bibi ho bibi a wo betimi aye a wo be sika kakra na ede wo de abo obra but se bia obi ka seje no ebedum be bibi ko be friend nipa na nipa na mfa edi de wo ankasa wotimi ye no ya ade bia ehun hia papa etimi dem stress nka wo bedwene ho ahye se o sese ampa mo ho odin woni de efra but onsa wo ho onan wo ho bibi wo ho a wo betimi aye na waye na timi sustain you na mo timi obi dok no de ama no no agiska na sa no ebia so ni mi ma bi mi so kro na cause anu so betimi abo ende wo kono ba wonya to nje serious because so betimi de aye obi bi anu be sorry am ti o sa sorry am ti ho Sompa FM. Na ujiri se wo no maame entemu ntimi ensa nkoyi anu ko do kon ko do wajai oja do kon na nzi obayare pa okay obayare nti an ko ye fi mun tama wajai all right say apart from say obenya baby atena bi abenya adwuma bi wan kasa no edi adusua na mimusa wanya wa abrabom ne wa fam obi a wani mfra ye da na wo ye wadwuma na wo kona wo bana afi ko wi ase na wani afra edi na saa de atu we lessons be na de ama wo adusua de bebre because ye kan nyina ne ye kan ede kire won asabe omo so mo gina mo na so ahwe nya nto mo ye no o so mo so ye kan no mo so mo sia bi de form de because ne mo kan say so wo kra na woni no wo se so ye wo su kakra krampa se wo kona nkɔhwe so wo ba posane ni ama ne nkɔ fa no kɔ no den nkɔhwe woni process ya ma bi bia baza wo me ni process na me nante krampo asasa because me tu mi na ya na ye me se mi si ebon ti me bre pa zana me tu mi nante kakra zana nde me tu mi nante kamo tino ayeden tino ti de wo kan se wo ho na se bia wo ba opusa nani ma wanga sakra wa ga sa peni nan ka samu krampo o se ma woni no ehia wo ya hwe because woni na ye o kan ye woni na ye o bibia metia sisi asem kan bi so de ma munya madwana jam na ka ngo e kwan no gra me fa de pie gra me de no mahu kwan no atiefo me kam se Sompa 106.5 FM na mutie ne enua Emmanuel Kwafo wo free Ashoma na state importam ho na ene obesra ne nua ba na aba Mọ́borọ Asem yi obi asem so ena wo ka ne story kire na ne story no areho ye wo no no onye ne frani dako ho na ni baako ne ya iko wi ase na we ye fra iko wi ase na right one nso na efra ama sese wo hyedem adesua wonya wa abrabom no ena ode maye kwan wo sene maame de ne fa so bra na ni fra obi a first no ye adwuma oba otimi di dwaba otimi boa afei de wo ye ankonam aso abaye adesoa enti wo fa akonya iso de adesua ma ye nyina enti meka wo se Sompa 106.5 FM ena utie no na moma yenkotie ya dwadie nkrato ye ba nkomotwetwe a mene ye nua Emmanuel Kwafo mene no edie no ye beto so na aboa kweku minim se wa ye hye me kra man nane na so eboni hye wo ho a embaso
Malihon Sepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It don't need the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but don't got as a condom. Endpoint homeopathy clinic. Ghana had the obia nim says a prostate. Na baby omutibe screening. Emma huni ye etuasia. Na a endpoint homeopathy clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajjo. Na dear friend the premature ejaculation no. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra endpoint homeopathy clinic. Na ya muau. A man mema mo power. A endpoint homeopathy clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wonsha wofa baby na ajjo. Kidney problem, prostate dear. A endpoint homeopathy clinic. Ahinama kokobe kumase baako ho. Eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. E was painted baby friend share signboard no. Who drew na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebetro. For endpoint e was 0244867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Womu demu fu. Hajia special local foods. Abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wadi na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan so ho no de enti e friend local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abonti na aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mo timi serve Hajia special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 eye 05947972115 for not with them. Agofia, hey, brand new. No, I didn't tell us who the friend of Ahumeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are telling us. And let's say what be Nadu, bra. What's the pain? And yet, sister and I ask Irene now or the Hono into where the patch on there. Sister J. Ahumeka hit patch. I tell you why I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra. And you miss me be power. After construction, the young not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mama, the papa, and you could see arthritis. Anybody pains. And you must say, Ahumeka hit patch. Hey, bra. Ahumeka hit patch. I had my power. Me feeling hit to be a Mediterranean. I feel pretty awabi mo. Please not do me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use you Ahumeka hit patch. What the herbs and oil. That's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buakwa Pharmacy Takrad, Knock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFR 0599 802297. FDA Ajijodin Kratuatum. Mọ́borọ Asem yobia sama bedwafo yene yenua Emmanuel Kwafo na etwetwe nkomo e wo Sompa 106.5 FM ye wo no sabio na onye ne frani abrabo mu penten kwakọ wi ase ne nani afra na mama kobusa ima asem bi ima mama musa wo ebra na wani wo ho na obobra no wo ye wo bi bone ana mama pacho na wan kasenti ya wo bi da wanye bibi abetimi atresi se bia madwuma kra me ye ka me kai bia mekoshia obi miye bibi asanto mpacho da bi o kan se wafa girlfriend pengen kwan be na afa so ane ni jaye oh no de no ko me ni jaye before kra ansana no nyinsa ni bae no me ni na tia be 6 months nti me ko adwuma ba wan no so asasa ne ma yadan ekọ eden kraja se yen kanyum se nyinsa ni yam dia nchene de no
enti na oyo girlfriend and na okachire wo se wonyem di na wonim se wonyem busumi nsia me na net sa one na net that bre na wonim fry enti wo ho na okachire wo se wo ba na wasesa na niema ko and odin kreja se nyinsen na nya wodi nya me dia nti okọ na se betimi abasa wone ne wo ho no na wone mema foforo wo nyesa ba me ni na kaza me ko kolebu no omo kire me se glaucoma okay omo ka se glaucoma because the entire can say him say ye will say sunsu mu wiase ti de ebusa santi ade bi wa fan physical baby one so spiritual e ba na so me ko asoro bi ye say honhom de ye say asoro fie ma de da asoro fie be musum sian 7 months ni mu na de ade Enyasam kitwa wabre etiefo ye ni aba ma yima no kwafo e na twin ko henire yima so ba be kanade o ade adesua na wo awonye afrim emu ya ma me na adesua manya afrim ne se o se so ama akọ wontam wontam eya na ahokyere na ebesua ye so ne ntine sometimes any argument ni ya na ye fi se ye wo a ye nya obi ma ne nso ye mu ba se wunyini se de ye kura na obi unyo obi a unyo obi meti we me ma meti ase ba bia wo ene ba bia me meti no distance nsa me wo na me se me de me ba no ma wo me de na ekoma no akọ adwuma na me pon wa masa akọ gina enye possible because traffic jam ma medi mu kura no mintimi enti ete se de me wo ntamu anka be bo me so no saa na me nyini ye e be bo me so se owo ntamu amako enka bia anko benya akwada no wanya 5 years 6 years kura na opese okọ ejana so anase ba bi so betimi aso ne nsa ama nako enti de edi card sua menya unyina anase wusi so a emfa ho kire ho nka se ena miniska and be hwa akola no oba no ya be ma bi wo se koyigu be ma bi won so krampo na wonka oba no se mintimi minya adwuma nya ye ntina na mintimi ntina me kwa koyiegu wanhwe ye basa bibi atimi to wo abrabom eno ne adesua medi nka yenya okay de eto so mienu nso no eto da bia sa wo ye nipa papa ya no wadwene hu ye nya papa ni nyina na kwa wie wo ye maami bi wo ho a ehye wanum koro be force se yima no enua bi wo ho a woni bi kura no na bra ne wo fa asa na asa ne ba na asa wo fa asa ne kura no wo sa piri bi ma no but wo kwa ho kire mu a eho na obehu say yes we nya maami pa ma na nso mu ahasenum ye afidie so nti ye nka ne pi but benyansafo ye bu ni besa wo hwe wo maami no na wo so wo kora bi e ba ye se hyenkenin kwa kura kakra ma na atowa enkedru sa bra ne kura no obetimi de abia dwuma ma obi kura mpa e de ahwe so ama na nka wo je ho faso kakra enti enya bi nso so a ye nsie bi nyina na ye bepia se ye de ye busuafo papa enukre papa bi ka asem bi wo se wono na de wa ba busuam na emom se wo create wa busua e ma wono momu emese wa busua na wa create no enukre wono oyo papa kura no o kasa akire wo kasa akire wo se wo ware anase wo sisu sa wo ba obra e ma wono busuani no anase wono mpa oye wagya wo free na asem ba ye no e ma wono meye bed na anase wo mese wankasa wo busua na anase me wurawura busua fofra wo ye no eti yesu so ma busua kwan se yesika sem ne ade no bo busua wo bi aboa no but so ni kura no ma wonsan so ne so nemo fa bi sie ya hu ye bo da che ho ban because wo hwe ye nua Emmanuel asema wo kan a o si so abrante otumi so obi a na wo pa adwuma pa na adwuma ye busa ne se sika se na o sie sana na wo da so nim sa de maami wo ntia wo so okoma de bi fine wo so ma ne bi but enye ni nyina sa de obenya bia no aye se kobla ne bedi ne fa bi hwe abusua ma ne nye eti ebre so yes na ni fraye no sika be na wo da ho mpom betimi dia hwe na ho aduru bre bi obetimi agye ne nanso eti eno na wo kan se eye wo ye adwuma obetimi aboa obi hia mo na emom make sure se wo besie bi e dia ma wo ho o da de me di twato ne se ye mo ni power abla wo te ase eto da bi na se nipa bi hu mframa pagu ye ni so a e ma ye hu wisa enframa na se makosam frama emfa entue nipa no so ka eya na de ogore no na wo se wutwa na so to da bi a ye papa bi na ya bregu ne yense sifo an se de so no ya na se kenten akonsuo se nipa bi ana se ye hu nipa bi ko ahohiahia mu sei na se ye kire no wodo a maami ye nim abusua bebre omani afra enso no te ma ne wodo ahofama ye abusua nyama no kakọ ne ho nte no nani na sa aba obitimi kokọ ma love e be kire de amani parent no sa back to life odo no eti se nipa bi kwoti bia mu se na se yese wa anya bibia ma wase nya ansa amọ ne koro no
Said the mayo nyina no when ya bibi anamase a yensa anyojo menyim ba concentrate em what treat me e wo kwa abone so eti ye busuafo na to de bia basa na wono ma sa tete ye no yesre munya sa de basa e be ma nipa na peace of mind sound mind dem po no same situation on me free mu a obenya sa no ahun sampa mabusua ka me hu nte no me kɔ baabi kurampo a me nsuro ma me ebrani ni ya fenti wada roma ma me fancy ase na afrefo nso nya kwan na o mɛkyerɛ o madwen wa asɛm me da Matias ye pa o ba pa me ka wo sama bransam ye obi ansam na wutie no eno ayima no kɔfo enche me bia homa na to no mabam na the story ya wutie ye wo sha ohene yire adesua mienu a wayi afiri mu dɔ papa wa wo betimi dia bɔ wontoma no na wo dia ye adwuma na mo mamenka ahom campaign relieving heat patch ho asɛm kakra nkyerɛ wo sɛ wabatwe na mututu wo wabasa na mututu wo oba wabu wunsa wayase nyina ya wo yade obi okura wo mpedunum te sɛ Akosua Aboagye me mpedunum ba akokura etimi hu ahom campaign relieving na mse na sɛ we de ye die mu a we de nya fe na mebenum bibia wuti ya wo ya plaster no wayi na de atare wa pampa so no ano no wo de atare wo moma so ba nemom na sɛ waye ready sɛ obeyi so ansa na wate ahom campaign relieving heat patch ahom campaign relieving heat patch hey ahom kan na afiri wo hit ni ball na say atwe ya wo ni na say ye nipadua na yesi eyi ntokro bi de dem pulse bi wo eti wonya de tare so a na awurawuram na awurawuram fifrefiri mu ba bonti no mo fifrefiri mu ba na sa na tie hey ahom campaign relieving heat patch na ehemu bebre eti me fan sese wonsa wabatwe ene tutu a woti ne sei no a na ade atare wabatwe ho bo se ewurawura pulse nim na fe pain no na etu ase ebi a wo Philippines bi won nan ba bia eye wo ya na wo de fatare ho se wo ye oba ebi a wayase na ye wo ya o wayase ase ho na wayi na wawai na de you peel it off na de atare ho ye fra na homka oho just ahomeka ubenya ahomeka kasa mo ubenya ahomka afri wo yaw mu enti ahomka pain relieving heat patch where dey ya foforo kra eya Sompa 106.5 FM na betene nkran woman foot tu agusuo no omum pedu num te se me no ye ni ho agro we gu ho eti se mensa na ye me ya nam de atare so miti na ye me ya nam de atare me moma so me kon na ye me ya nam de atare se me bo wa nam de atare me miru mu ha ko akin so na de atare wo se wo ba bedana na se ho nam ye wo ya na de afa ho se wo motuom na ye wo ya na de afo motuom shie ebetu ni nyina se wo to ase na ye wo ya na de afa to ase sa wanantu na ya ya na dia tare wanantu sa wo kon na ya na dia tare kwanchi waso nso so waso na dia tare waso ho wani achi na dia tare ho na pa kire sei wani asekora fa eya homeka ubenya homeka eya ahomeka pain relieving heat patch enya sam ketu o manfo tu agusu no enya sam wa enti ahome campaign relieving heat patch eno ne fofra badwa so kro hene yire ye ni ho agro relieve your pain relieve your pain esa se wo pain ne ko ye ni brani ase adaje wa yade hu ukotena dwom na sa wo bra ba honam nyina se me honam tutumecha tete na da tale honam ade na bibia ya fine ho wasa sisi wo wasa kwato wa dwuma so da obeda wo de tare da obeda jai ebi a watena se ama osisi ye wo ya na afi wa ma ahomeka pain relieving heat patch no na wo de atare osisi baby osisi wo na afi wada wo beda se sakoda foforo woni ntina pain nyina ko a cheap pain no anu na mabasa ha ya me ya me de bi koya ya me da ya na me sole ma wo se ma yo ki afa de me nsa na kwara ko se won nsa ne gina so kama enu ano na pam se ne tie na ya na se wo ne problem se wo tie wo ya ahomeka pain relieving heat patch na wo dia fafa so na afi eno ano no etinya afi na mikotodwe ne mabatwe na me nan na meti na me sisi ene ade na me hututume na me ene drenu me bia oba krabo ade kruba ne wana me sisi ya me ya na me hona bia na bere kola de jame esa obefo achi o debi eti ahomeka
Obese ahomka pain relieving heat patch no na odi atare so wobenya bi wo ba bia say de it be simple kra no pain in 2025 ahomka heat patch feel it no say retail any bulk purchases obetimi akọ Green Light Pharmacy, Mose Pharmacy, Accra Origin Chemist, Sterida Pharmacy, Nisi Pharmacy, Repash Ventures, Cape Coast Bruce Busi Pharmacy, Cape Coast Ewoho Pharmacy, Honsa Pharmacy, Ashanti Alpha Dio, Dani Pharmacy, a pharmacy you dey wura ni nyina mu Eastern region baby etu dey the number na frɛ 0599 802297 0599 802297 0599 802297 and 0248 509 003 0248 509 003 the chatwo 0536 645 334 0536 645 334 ahomka pain relieving heat patch ne simple kra na obetumi akasa ahomka heat patch o de akasa ahomka heat patch ahomeka heat patch ahomka heat patch pharmacy shop and said drugstore so be no akopa bi esa wo ya catch eno no man for kra bisa eye simple wo ma so wo kotodwe na de atare na wo ye adwuma na bra na de atare na akoyie ahine me dance me ma ye nua ima we de se obi tie yen na nipa na tie wo story na wani mfrai ene wani afra baby obeti wote kra ho ayedin wa brabrabo mankasa ebi mu ka se yesunsum yare ye de wan namad ayi ansori dunsufuo be se omo ye bibidro wan nam bebre so ba se wo pese wo kɔ onim odo hyebreshe wonsem na wo kɔ se obi pese wo boa wa obi tie ye isabre na nipa no pese wo ye wo moa line ben obetimi afre wo ana se line ben obetimi afa so edi bibi kakra ma wo na be de kwa na kura wo hu se obi person di bibi ama ho na ye no kwafo obetimi ahwa ma wo brawe ya no ye bibi ama brawe na ye bibi ama obe be me na ye fro say ye fro Asante wo hu so ye nua imamu saa wate na ye de telephone number ni tudwa na nkrofo de kakra tumu a eye adi no kura ma no wate udi no kura ma no a wonso daache obi be di no kura ma wate ena de ye ne de bia nso memfa da wate ne 1 cedi kura memfa ne 50 pesos kura memfa kakra bi o manfo de be sende ubia no ma ne hu se ye call Mọ́borọ Asem so na wo de ne number 2 dwa no sei sika sei na nkrofo de ama afa momo so abre no na ono so mfa ntwetwa no nti we de fa tudwa ima fa momo number tudwa na fa number nkasa tudwa no obi pese wo fro obi wo kra na obi timi ba show isna nkrofo ofre na hye nkran ombe obi pese wo hye obi wo kra pese wo fa wadamfo obi wo pese nye ne na obebo about pese daachi bi obra kra no no obedi ne birthday evi se wonim se de wa fam ne eya fa number ne tudwa ho brasiem na omanfo ntinti mo amutie na motie ima no kwafo ne story mo bi wo ha mo pese mo de boa no eta ye chi ne ma na bra bontum pon afise Mọ́borọ Asem de ye botaya no monye ne number no kakra bi enso fa kakra to so ma no na yenko yenim ima yenko ipa cho me no money is 0547 20 3540 saka bi 0547 Sompa FM 20 3540 yensa nko 0547 20 3540 oba pa hene ire sample so mame ha 0547 20 3540 0547 20 3540 last one me odi ebeba ye den wadaroma Emmanuel Kwafu number no 0547 20 3540 0547 20 35 40 enti Emmanuel Kwafu number no omwana intime empeka krama ne ntwetwa ne ho mame akọ mebe ma frefo ma bamu ate mati Emmanuel story mwanya mu adesua no hene yire adesua no oyifrim na eme de pa se ebe ya se wo ye yanga menka seska ni wontem because imanke bi anko wo baketu bi odi na chi a
nkana ni fra ye wono osuso ne mu kakrakra ena de to so biem ta ma ho odin no a wo ye adwuma no fasika ne bisie fa bisie wate na de bisie a aboa ena yi maso so tu fo se mo ho odin na mo ni wo ho na mo na wo ho no mo nhwo mo ho yie efi se ono no onim se na ni be fra da ene na ni efra ye wo bi wana etwetwa ne nan ne nsa ye wo na ne nan ne nsa nyina wo ho ene etwetwa ne nyina atorenchem timi tu nipa eti ye nyina ye mra mu na futuo na wodi ama ye ne mfanye adwuma 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 0260 196064 yen hwe de waba hello. Hello, good afternoon, ma. Good afternoon, me pache from say. Jo, Moses, we dey ne unua be ma ba ko na ya hostu no wa hai. Madam for pa no. Wow. Belated happy Mother's Day and Goma Munina. Yeah, that's it. But we say, you see, every woman is a potential mother. But not all are mothers. Sompa FM. Mothers should not be discriminated. Mama, and you can see no matter how Nipano or dear, so or did them so or did them. Yami any media are a young man. And say, Imanaka for Mammy say. You must have one the crumple no yam a bra or on the crumble or him in an fancy. That don't be a nim tama a beba. It can come in the morning, in the afternoon, in the evening. And you must know all come. What's the advocacy number? All is about eye care. And correct. The donor young hospital and check in. Pacoma is a solid piece of sight. It's me for my beer soba. Generating glaucoma, I'm an about out. I'm a old TV no colors on TV no. It's a one sign. It's a mistake for say. Men who say, oh, one day when you go so who are the Equapa Dani Dine. At least twice in a year, go and examine your eye, know the status of your eye. I mean, I remember with the books I'm watching, yeah, but I'm almost much from your eye. Yati, and so you dance pa, you dance pi. Yati, that's it. Moses and son, I bet you're not general. Once a forward, dear brother 0260196064. And no. 0260196064 and 0260196065 0260196065. Hello. Me pacho your friend saying Frank go for free here. I don't free you Mr. Apambe fa number no na ya frɛ why e be frɛ why e da se pa pam ya na ma frɛ na mam ne yesi e bi kra ne de be kasa wo phone so na wono nso so share ne story e zo no so ka se nani yemfa e bi kra ne de be kasa wo phone so yo enti mama fa do bi aba hello. Me pacho your friend say your friend Obusu Amponsan. Na daddy pacho free me free as for my estate. Yo any yeti o pad daddy Sompa FM we dey kakra me kan say afuto na uma say e bi dia we dey adwuma so wa mo dey na wo ye bibia fa kapre sie no afutipa na de to su bi ni Madam Asem, yes, our program in Amayan so heavy. You go and one day, Kaka, be dead to me. The Benya and that so said that Kakra, Otoka, Mokana, Nama, the cover to the pipe, and I said, can be to be and to be a bacano with the AF department. I say, you, and best say, Kabaya, Omampani, John Kamani Mahama. Senka na ban ya wa ban eja papa senka obia sebi wadi dem na oye di freni nka busumi bua
lesi saa nipa no na kakra bi a woman na mtena teka kwa mu sika no bi kura di dedim sika because the busuya ne bedinti enti ma futu sem ne kakra bi ampese ma ndi si aban ya ba ise senka sebi ye bi efra busumu ba ye mbo futu bi a ye di betia oboka kakra enti ma kusema ne pese mi so me di tumani na mkana mpelifo tibi Mate yo opani yada se abemu mpenifo ha na omu nyina etie. Hello. Good afternoon. Me ba che fra say. We did John. You can say me go come. Okay. John me pa cho meet you. I'm pa ko ni to no ga ko no. Na ye aluminium. It's a mania fra but a Jumano eba. Yamia domicile get my yes big strategy. Yeah. And ya fra na me do ye. The moment family no man no. No family the dollar papu no. Mate, I found number says I come on now. I come to say, no say any say when it's Sompa FM. But the design call na mama we dra and am so that na e ye dra. The definitely because na ho bia ban take no favor but the design one no. Asanya ya resa but e ko ese se wani fra na akwese onyame tumi sa ya re na e bisa apu onye dumanje tembo au obian kata utozo ka o gisa ba o ba betrenuska nti ni bomba ese amiye ya dumna den sanu ba se ya e bisa po mobile positive to kakra mbeye omunje mayeka e betnyambwa because tambe uso sa obehu enati Mate. Yensu yada CP. Yada CP. Mate yebre na so medase yo. Yebefa wo number no na obeti yenkanso. Ohine yire aha na yedi esie nti megiri se yenua be ma no ne number na yedi atodwa no kakra bi o manfo be send di aboa no ama na brabo matumpo no enkranhye so no manfo de bae waseme twato na yenyina yenko se me se mema na hajia banku ene tilapia na ode etwa nanum na akoye pa nti ohina ye wie ma me masa mo atwato ne se yenyina ye wo story ye san ye story enti ye mehye na entime emwa afoforo se